Motlatsa mopresidente David Mabuza o hlole a boditše maloko a parlamente gore ditirelo tša pego ya komishene ya go aga mmušo ka nko di be di sa gapeletšwe. Mabuza o re mopresidente Cyril Ramaphosa ga amogele ditirelo tšeo le gore o na le tokelo ya go e hlatswa leina. I'm hoping that come October, the president will come to the House and present our plan on how we're going to respond to the Zondo Commission. Bjalo ka ge taba ye e sana le dipotšišo tše mmalwa go kabinete le lekgotleng la bosechaba la diprovince goba NCOP. Taba ya NCOP le dihlotlo tša dibešeletši ka Afrika Borwa e tlile go sa letelwa. Mekgatlo ya dipolotiki e nyaka go tseba geba leano la dikoloto tša yona go dikoloto tšeo di kolotwago ke Eskom le mafapa a mangwe a mmušo, ditheo tša mmušo le mebasepala tšeo di balolwago go dipilione tša diranta. Ga bjale Eskom e kolotwa dipilione tše 38. Salga e eleditše mebasepala go tla ka leano le lekaone la go kgoboketša dikoloto tšeo Eskom e kolotwago tšona. Efela Mabuza o re maAfrika Borwa ba swanela ke go lefela ditefelo tša motšhelo. In the real sense, it's not the fault of municipalities, but it's the fault of the consumers that are not paying. Now, at the end of the day, the power utility Eskom is suffering. Mabuza o re ga thabišwe ke gore go bewa Eskom ka tlase ga lekala la private ke yona tharollo. O re tharollo ke go bona Eskom e šoma gabotse ka thelelo. Ge a raba dipotšišo mabapi le gore goreng go na le tiego ya mašeleng go kimollo ya masepala go parara wa eThekwini, Mabuza o kgopetše tshwarelo ka la gore kelo ya ditirelo tša motheo ga e kgotsofatše ka masepaleng oo.